Nonzana ngibani igama lakho? Sidwell Nyathi. Sidwell Nyathi. Uhlala ngaphi la? eClispring. Clispring kuyini? Indawo. Farm ya akhwawayo ikuyilama it's consisted of a village lama plots. But amaplots akhona akulanto esetshenzwayo. Okay. Hayi akulanto esetshenzwayo vele. Lapho esikhona sebeze besiminyezile yabona. Ukuthi aluba kuya subdivide nje khona phana bakhona because abanye bakhona kula zinto eziyenzo abanye abahlali khona. Abantu abahlaliswayo bonke. Abantu abahlaliswayo but labantu ababo thina sisithwele nzima phela ukuthi lesikolo they don't akulanto abayenzayo phela lesikolo ukuthi besupport nje isikolo siyakhwayo nje ukuthi lapha then bona the self contained and be self contained into ekhona amanzi bakha lapha esikhelo esasagejelwa ngobani laba bantu abemaplotini bona aba ngeke ngibatsho ngeke ngibamemeze ngeke ngitsho amabizo abo hayi kodwa ngabavela ngapha hayi iningi labo Mpumalanga province khona le but ilutshwane yakhona le Mashonaland hayi iningi labo hayi Mpumalanga bangenzwa mbani la kulesingunde phela kulesingunde umuntu wakhona ngeke kube phansi kwakhe kwesikhathi phela nje ngeke ube phansi kwakhe isikhathi mayifika khonapha esikhona khonapha emashops kami phansi kwami vele mina engavele ngaqala ukufika efarm khona Epulazini khona kami phansi kwami ngala sikhathi lami uyabili yashuna ngemoto yakhe evile elikhulu emuva soyithwele kathi indawo yami le yena uyovala imoto ithenga ama-castle light akhe ufake cooler box qanise siya khona le phezulu eplotini kwalapho khona. But mase sile nhlupho zona ezazokuthi silesikolo ofuze siyakho phela nje asikapheli. We are in dire need of a building material yonke into ngani abalandeki abantu bona abalandeli all obhede sase MP wethu sike samtshela ngenhlupho zoneza kulanto kwayiyenza phela nje khathesi sakulomunye MP wakhe wasilethela omunye MP esithi sengilethe ijongosi esilethela ijongosi lakhe hayi akulanto esiya iliphi lejongosi akuthiwa ngoRichard Moyo MP wakhona ngu-MP wala so kuyabe kusehlula futhi kwehlula vele angiboni ukuthi uzayenzani mina ngokwami mina kuye lo and actually esigabeni sethu kulabanye abafana aba-right aba-prominent civil abakhutheleyo abayazakalayo abalesikolo ukuyedlula yena futhi lokuba nguminister ngibona ukuthi angabe senzani khona ngale emahhofisini ephalamenti ekadizindeke ukuthi ngingaba ngumkhandi hayi kadinteke esiye ephalamenti yakhulumani kanti yena lowana vele uma ngimbhekile mina asazi utsho laba selidiniwe ngebandla leli busayo hayi lapha hayi sazi ukuthi kuzayenzakala ngoba isigaba sidown abadala bakhona balapha hayi ukuthi sihlale labo kahle sibili sizwane labo abafana bangathi bayakha imizi yabo endaweni elelendi bezikhupha emakhaya ukuthi bayakha bayahlukuluzwa bayabona sebesiba lokhu umhlangano kwabo okunye yabantwana bengabadala bona abo abasemaplotini njalo bathi basemaplotini the self contained kodwa inkomo zabo futhi abalazo zihlukuluza ngapha emavillagini ngapha zihamba amaganga nje phela nje bahlaliswa ngenkani libandla kumbe bahlalela bona bafakwa yini libandla lebusayo kumbe bahlalela ngenkani hayi ukuhlaliswa abafana phela lapha bazihlalisa khona bazihlaliswa ngenxa yokubona nje ukuthi lapha kungcono sizenzele lokho okwethu ngisho bona bokuza laba bafakwa ubani hayi bafakwa isiqo bakhona abafakayo khonapho vele hayi ngoba vele yaziso isitso sesikhona so ukuthi ikusasa abantwana beningi anqabo nje so lapho usho kahle sebe
lapho usho kahle ngoba so far awukabi le development eyangaphi ukuthi mase ikhangele ukuthi abantwana lokho ku grade 3 grade 4 form 1 kuza kuma ngaphi kuza kuya ngaphi kuvele sokunje right singathi ilizwe lonke libe yi-reserve asho kufuze kube lezinye indawo ezi-reserve for commercial farming phela abantu behlaliswe ngendlela e-right phela lepha phezulu khona lesikolo lesayelini le bagcwalisiwe abantu bagcwalisiwe ungakuthini vela angeke ukutsha alibacothi lesaba le ngakuqala lokho lesabani aya vukufile ungekho vukufile manje nje uzothatha umhlaba kini nabantu bokuzi ikonoko konoko from here konapho ngakusuka konapho eCliff Spring ungene eBroadway hayi ikhiwa basa lisasekhona kumbe ukhona oli protectayo eBroadway lapha ikhiwa leliya bakhona ingwenye ezili protectayo ezidlayo kilikhiwa leliyana sisuke lapha singene lapha eHoneybird hayi ngamaplot njalo kugcwele bona umaswela sisuke siyeqe lapha singene eGarikayi khona phana kwakuyi state land kuyakhiwa izindlu but abesintwini balutshwane bayembalo ibizo eligarikayi lisitshona iGarikayi phela ihlala nikuhle leyana ya-implementwa laphana uRobert ediliza izizi lokuzini wathi operate sisuke khona phana singene ngapha futhi go-white before white man kulaleli shona leli okuthiwa ngumarima leli lisefactory lapha kule filling station kubolile lapha futhi ungangena khona pha oyere bahlabe kakhulu uphume ungene lapha e-trail park oyere bahlabile abesintwini hayi bayembalo then lokuzeni ucheda phela watethola abantu besintwini khonapha wabaharasa futhi wabathathela inkalakatelendi njengoba wayevele ekuthophu chief wayengujaji phela uMafios Cheda wabathathela inkalakate endawo lasedamu wazofaka locingo wedamu manje hayi lokana mase singena futhi ko-grant kafiyo wabathatha akusalungiseki ukulungiseka kwakhona hayi ukulungiseka kwento leyo ongathi ngapha eDoubleville eMasdale ngapha oNdlovu phela uyabona ndoda kule lendi lapho kulabo Ndlovu lapha eMasdale yakhona le labo Chuma but uyenzani right uma uthethe ilendi kalakate lendi kangena wonke umuntu uyayifuna phela ilendi but idemocracy ayisaseyiyo phela because uma uzathatha inkalakate endawo ekutheje njeyana siyawungena kuReal Ndlubula mayibabo kuyafika manje lapha wathatha iplazi lonke wakhupha ucingo ludala lonke wariphadoka mawusithi yakhangela uRay yena njengoba wayekhonale phakathi kwezizalo TF khonale efaka incingo ezintsha nama-droppers ama-droppers kanti ubusukhangela nge-economy esikiyo thina ukuthi kanti umuntu lo angafaka ucingo olegame inkomo zakhona ezikhona apha ayisozakhe letha inkomo ezomunye umuntu futhi uyarentisa inkomo zabanye abantu uyarentisa kanti wayi kungabi labanye abantu khonapho idemocracy phela ufuze kube njalo makuyinto elendi wonke umuntu
phela iphadoko elilodwa lingakwanisa uku-accommodate abantu abangu-4 yabo. Khabe kuphila abantu phela khonapha, kube sekusiba lamadlilo kuphela kuzwanwana, kube sekusiba le-administration right, lezikolo zibe khona lani. Obusutshova usiye koMbokodo khona lela lingelikaMbokodo. Hayi laphana ungane kongcono.